أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uthi labantu abamoshayo emhlabeni abangenzi ubulungiswa, abangenzi kahle, abamoshayo, abenza corruption emhlabeni, uma ngabe betshelwa ukuthi aminu kama amana nas, kholwani njengokukholwa kwabantu bonke, kholwani ngendlela okufanele nikholwe ngayo kumdali, ngendlela umdali asibonise ngayo yena nesithunywa sakhe. Bona bathini? Qalu anuminu kama amana sufaha. Ngabe nisitshela ukuthi sikholwe njengani nina iphukuphuku? Subhanallah, babiza amakholwa eqiniso ngani? Ngeziphukuphuku, ngezilima. Allah says, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yibo kanye iphukuphuku. Allahu akbar. Wallah uthi labo bantu labo okuthiwa mangabe betshela okuthiwa yekelani ibhid'a, bona bathi thina ngeke siyeke ibhid'a, thina sayithanda. Labantu abangafuni ukuyekela ibhid'a yiphukuphuku. Wallah uthi yibo kanye iphukuphuku kodwa bazi. Subhanallah. So my brother, hold on tight to the true deen of Islam. Bambelela, ubambelisise, uqinise. Umprofeti usitshelile ukuthi sibambe ngalela zinyo lomhlathi mangabe sebaqalile bethi ibhid'a Islam. Wonke lama practices webhid'a abawenzayo 5 times a day emamasjid wabo bapractice amabhid'a, bawabiza ngeIslam. Allah uthi mangabe bethi nini ningakwenzi lokho niyiphukuphuku, nazi ukuthi yibona iphukuphuku. Nalabantu laba abenza izinto ezi-wrong, abaqova izwe, bona bethi bayalungisa. Manithi niyabatshela ukuthi yekelani lento enenzayo, nixova izwe. Nizoletha inhlupheko ezweni, nihluphekisa abantu, niletha ububha, niletha ukuchitheka kwegazi. Bona bathi hayi, wena osho kanjalo uyisiphukuphuku. Allah uthi khululeka, yibo iphukuphuku kodwa bazi. Lalela-ke mfowethu, lalela-ke wena oyimuslim kodwa usalandela inkanuko zakho, usalandela okwentando yakho, ulalelisise. Ukuhlanganisa izimfundiso ze-Islam, ukuhlanganisa inkolo ye-Islam, uyihlanganise nemithetho yabantu abangakholwa, nemithetho yamakhufar, bese uthi wena kuzophuma ingqondovu ye-Islam lapho. Bese uthi lapho kuzophuma umthetho eqinile, ngokuthi uhlanganise imithetho ka-Allah nemithetho ebekwe abantu abangakholwa. Subhanallah. Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Bonke abantu abangakholwa abangani babo osathane. Wena uthatha iSlam yakho, uthatha ukholo lwakho, wena uyalixuba, ulixuba nemithetho yalabantu laba abangakholwa. Uthi wena wenza ukuthi iSlam ibe lula for abantu. Uthi wena abantu akade becula, uma ngabe sebefikile nala ku-Islam, bavumeleni bacule khona bazo-enjoy ukuba ama-Muslim, bangayiboni i-Islam njengenkolo ebhorayo. Ngoba lesikhathi becula lapha enkonzweni zabo bekubajabulisa naloko. Asizameni-ke ukuthi nala ku-Islam abantu abafike bacule, kodwa bacule ingoma zokholo ezikhuluma ngo-Allah, ezikhuluma ngoMuhammad sallallahu alaihi wasallam. I-Islam kabani leyo? Ithathephi?
Ubuntu Islam, modernized Islam, Islam yempucuko, Islam ehambelana nesikhathi samanje. Yeah, my brother, my sister, usenkingeni. Kodwa Allah uthi wena uyitshela ukuthi uhlakaniphile, kodwa wena awuboni. Subhanallah. Mfowethu nawe dadewethu, lalela ulalelisise. Awukuzibuze lo mbuzo lona. Ngempela umahluleli ubani? Ubani onelungelo lokubeka umthetho na? Akuyena yini uAllah? Akuyena yini umdali wakho? Akuyena yini umenzi wakho? Akuyena yini umondlo wakho na? Subhanallah. Ingabe uAllah onelungelo lokubeka umthetho noma uwe wena sidalwa sakhe? Subhanallah. Ingabe impumelelo yokuya eparadise, yokuphila kamnandi ethuneni, uphile kamnandi kulomhlaba, uphile kamnandi emhlabeni ozayo, ingabe leyo mpumelelo iphuma kuAllah umdali wakho noma iphuma kumuntu oyisidalwa sika Allah na? Subhanallah. Khumbula, ubuye ukhumbule. Uma ungalalela, ulalelisise, ulalele imithetho kaAllah, ulandele izimfundiso zika Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam impilo yakho yonke, uwena ikholwa noma imuslim leqiniso, ikholwa loqobo, uwena okuyothi mangabe usuhamba kulomhlaba ube kuleya group leyana uMuhammad sallallahu alaihi wasallam athi man kana akhira kalamihi, loyo muntu loyo amazwi akhe okugcina aphuma emlonyeni wakhe before umphefumulo uphuma athi la ilaha illa Allah, athi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah.